Molweni bangani bami abahle emakhaya, bangani bami engibathandayo. Ngethemba nisaphila bangani. Kade nganigcina bangani. Ngethemba nisaqhubeka bangani nokuthobela ke abazali benu, nokuthobela ke othisha benu bangani. Ngethemba nisaphila bangani ke nkulisa kosonto esikole, ko grade 0, ko grade 1, ko grade 2, ko grade 3 nako grade 4. Ngethemba basaphila bangani bami. Lona obingelelayo umalume weInganekwane ku-YouTube, umalume uKholo Khumalo TV ku-YouTube. Ngethemba nisaphila bangani bami. Ngizonixoxela ke inganekwane namhlanje bangani. Ngizonethela inganekwane mayelana ke nobuntentelezandleni. Intombazana ke abeke inhle, yabeke inodade wabo ke ababili. Le ntombazana yabeke inhle kakhulu. Kwakuthiwa ubani igama layo bangani? UBuntentelezandleni bangani. Kwesukasukela thani incosi phela bangani. Kwesukasukela nakho-ke bangani. Kudala bangani kwakukhona ke intombazana ke yabeke inhle kakhulu. Igama layo kwakuthiwa ke UBuntentelezandleni. Yayihlala ke nodade wabo ke ababili. Okusho ukuthi babe bathathu ke lamantombazana ke ayemathathu ke abeke eyizelamane elamana bangani. Ayihlala ke nabazali bawo ke ubaba ke nomama bangani ke yabeke inhle ke le ntombazana kangangokuthi ke abazali bayo beyithandela ke ubuhle bayo. Kwazise ke futhi ke yabeke iwumagcina, babeyithandela nakho lokho phela ukuthi ke yabeke iwumagcina. Nina bangani bami babeyithanda impela kangangokuthi bangani ke odade wabo labo bagcina ke beba nomona ngenxa yokuthandwa kwayo ke le ntombazana ke ngabazali bayo. Lo buntentelezandleni lona ke ngenxa yokuthandwa kwakhe ngabazali bakhe. Nina bangani bami kangangokuthi bagcina ke befisa ke ukumbulala ke udade wabo lona ke omncane ngenxa yokuthandwa kwakhe ke ngabazali bakhe, ngenxa yobuhle bakhe ke futhi bagcina ke bemdlela ke umona, beba nomona. Kwathi ke ngelinye ilanga bathunywa ke kuba ke bayotheza ke izinkuni, bathunywa ke kuba ke beyotheza ke izinkuni bangani. Bavele bathi nalo-ke ithuba seliyivezile ke kusho bona ke labo odade wabo bakamtentelezandleni ke ababili. Ngenkathi besehlathini ke beyotheza ke wathi lona omunye asimbulale nalo-ke dadewethu ithuba seliyivezile, asimbulale udadewethu ke omncane. Lona omunye wanqaba bangani, wathi cha asingambulali, okungenani ke simgqibe ke emtapweni ke wobumba. Kukhona ke indawo lapho ke ababetapa khona ke ubumba bangani. Lamantombazana ke lawa bavumelana ke ngokuthi hayi cha abazukumbulala, kunokuthi ke bambulale ke bayomgqiba ke emtapweni ke wobumba. Ngempela ke bagubha ke emtapweni wobumba ke bamgqiba ke udade wabo uBuntentelezandleni, bamgqiba ke ephila. Bamgqiba nje kanti kukhona ke inyoni ke ebabonayo, iyabuka nje ihleli lapha esihlahleni iyabuka. Niyakhumbula bangani umalume enitshela ukuthi izinyoni zayikhuluma endulo futhi zayikwazi nokucula ke izinyoni. Bangani bami bathe ke sebeqedile ke umgqiba bashikhala bemuka ke bamshiya lapho ke bemgqibile ke emtapweni ke wobumba. Le nyoni yasala ke manje ikhathazeka, yayingenawo phela ke amandla ukuthi ke ingamgubha ke imsize uBuntentelezandleni ke imsize imkhiphe ke emtapweni ke wobumba ke phansi lapha ayegqitshwe khona. Yayingenawo amandla ke inyoni ke yenkosi, isaram ke senkosi. Yahlala yaqhubeka ke ihlezi ke esihlahleni inyoni. Ithe isahleli ke yezwa ke umuntu ke entabeni ke yayibuqamama ke igawula ke izinkuni. Yezwa ke imbazo ikhala ithi kho, yaqala ke ukucula ke le nyoni yathi, wena muntu gawulayo kule ntaba, ngicela ufike ungibikele kumama usekhaya. Uthi uBuntentelezandleni bamgqibe emtapweni wobumba. Wayizwa lo baba lona wayegawula lapha izinkuni, wathula ukugawula. Ithe mase yizwa manje ukuthi okay usethulile ke manje ke lo baba yaqhubeka icula le nyoni. Yathi wena muntu gawulayo kule ntaba,
ngicela ufike ungibikele kumama usekhaya. Uthi buntentelezandleni bamgqibe emtapweni wobumba. Hayi le ndoda yasondela bangani, yasondela impela yagcina ifikile lapho-ke kwakucula khona-ke le nyoni. Bangani, le nyoni phela ngenkathi-ke isifikile-ke le nyoni-ke yayikhombisa-ke le ndoda lapho okwakugqibeke khona-ke ubuntentelezandleni-ke egqitshwa ngobani? Odadewabo. Yamgubha le ndoda, yamgubha ubuntentelezandleni-ke waphuma bangani, waya-ke ekhaya bangani. Waya-ke ekhaya. Abangani bakhe ngenkathi-ke befika-ke kubazali bakhe odadewabo laba, bathi befika-ke kubazali babo baqamba amanga, bathi ubuntentelezandleni ulahlekile. Bakhathazeka kakhulu-ke abazali bakhe ubuntentelezandleni, kodwa-ke bathi besakhathazekile-ke waqhamuka-ke ubuntentelezandleni-ke ephila. Bamangala odadewabo-ke ukuthi-ke uphume kanjani emtapweni wobumba ngoba babemgqibile bangani. Yaphela-ke inganekwana yethu-ke bangani-ke isifundisa-ke bangani ukuthi-ke singabi-ke nomona bangani, singabi nomona, singadlelani-ke umona, futhi-ke singenzani-ke into-ke ezimbi, singabulalani bangani. Yaphela bangani, niphile bangani bami.